علی شرابی ده هفته جوتمه ها ده 2023 ده جکی بود بری یا لنیزی چینوری گازای دیل هات بگرتن. برای ویجی دیل هات بگرتن کل گرتیگه هات کشتن. شرابی بریامه هکه هات بردان. وی نزانی بکو هفجین او دکتین ویجی لمالاوان جالیه اندامین هماسی و هاتنه کشتن. شرابی ده هفپیوینک ده تلویزیونا اسرائیل ده دیار کرکو اشکنجه لوی هاتیه کرن. از جبر ایشه نکاری بومرازم وریس لاشه تدچرینه و به هر لوکی را تدوکی قیرین و دهن کلیان ده تو دغربلی مروف جهش خوفه دچه پشتی 2 ساعتان شرابی به پرانی ده تونلین بنه ارده ده نیزی 500 روژان دیل هات گرتن وی جسیلی چلیا گرانی لاشه خواه هندا کر روش خرابیا شرابی و هر دو دلیندن کولگل وی هاتن بردان İsrailiyan matmayı hişt و هرس کر. تو گهنادی لیدانن او لتدخن پارسوین تدشکینن نخمه لی برچیبون تو دبی نیونانه کی دنجی بدمن. Hamas termin 35 dilin ku de dilgirtini de hatını kuştun o 24 kesindin ku te baver kırın hin sağın radıgre malbatin vandı bejin ku demajı bo rızgar kırna vandı kade. رهینت و دماهی هاتینه بردانه را گهاندن که الان زیادتر جبنصد روژادا دتنه لکا تاری و بچیک دابی 40 مترا دبن عرده دابی لنگنوی هر دم گریدای بین به بردوامیت هاتا لیدانه و بخارنت ما و چند کیلو اینای نخاره دچافکی ویدا خورده که بچیک یا بمبه هیا که اوی کوره دکت و مترسی که مازن هیا که چاوی دینجی کوره ببت Piştiku Seruki Amerika Donald Trump hevpeyvina şerabi de televizyonê de dît wî komekji dilên azadkirî wexwendin qesrasipî û hişyariyek tund da Hamasê. Hin dilên berê yên mîna Kit Siegel hemwelatiyê du aliyê Amerika û İsraîlê bawer dikin ku Serok Trump ji bo azadiya hemû dilên mayî hêviya herî baş e. Ez dixwazim cara gidin ji we re bêjim ku çi qas lezgîne hemî dîl ji gazê werin derxistin û ew vegerin malên xwe. We heta niha gelek tişt kirine û em hemî jî ji we daxwaz dikin ku hûn hewrên xwe bidomînin û heza xwe bikar bînin ku di peymanên pevguhartinan de pêşveçûn peyda bîn. Nûnerê Trump yê ji bo rojhilata navîn Steve Witkoff li Qatarê ye û hewil dide ku berdewamkirina agirbesta hêyî ya di navbera İsraîl û Hamasê de zindî bihêle. Dema ku ji bo peymanek mayîn de tîr û berdana bêtîr dilan danûstandin didomin. Ji bo raporta Linda Gradstein, Özdem Yasak, Dengê Amerika.